ubu ndi mvuye mu ikayo ku Kiziba hajya neza ndajabuse muri centre ndagaruse imbunda zonyine matwere vane tuvanije ku Kiziba izavuye bakununu ntituzizi izavuye za rundu ubu ntakatanyama yose irise mu rusuku habaye ibirori bikomeye umuntu ko arikorera imbunda ko ashatse amasaso ko ashatse umuntu wese ko turafite ubutando tuja kubidepoza minembwe yose abagore ko baravuza amapendo gusa ibintu byakomeye mudufashe gushima Imana hafashwe imbunda zo rwane imyaka itabarika n'amasaso atabarika kabisa ubu sinakubwira katanyama ntayiraye muri minembwe yose yimyoje amamoto atangiye kwinjira abana b'abanyamurenge namahoro wewe ndakurahiye mwana wa data hari bironi mudufashe gushima Imana intsinzi uriya mugabo yazituye ibintu bikomeye mu rupfu rw'iyo habayemo intsinzi ikomeye ku banyamurenge ku isi ibyo tutarabona twabibonye none nakurahiriye Kongo yose ubutunzi bwose bwari hano muri Minembwe niho bari barashowe ubutunzi bwabo bwose sekedi nta kintu yarata ndakurahiriye byose babisize murakoze mudufashe gushima Imana abari hanze ya Minembwe mukuje akarere twagafashe mukuje byo Imana y'umurenge yagaragaye umunsi wa none